Good morning, brothers and sisters. Please all rise to begin the novena to our Mother of Perpetual Help. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of the Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely for our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring to the light of your dawning, conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms
Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. Please recall your petition. While you were on earth, their mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same, while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother Perpetual Help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loved His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a heaven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Pray Help, for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be faithful to the promises we made at baptism, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness
Loving, constantly in the sacrament of penance, loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christian by our own concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our hearts those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of our community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope John Paul II, the bishops and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of our human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you give us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The peace and toll, reach your arms and fold the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the poor
could be Mother of Christ, Mother of Christ, is to a yes of me. The voyage is o'er, oh, stand on the shore and show him at last to me. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. Through the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones, whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na aga, sa indo mga tugang. Ngunyan, ikatulong Miyerkules, ikatulong simana, kan pagkabuhay. Ang satuyang mga mas intention, sa iyo ang mga minasunod. Thanksgiving, offered by Ninita Azupardo. Thanksgiving, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Thanksgiving for the gift of life, offered by Jelly Martinez and family. Thanksgiving by Miliena family. Thanksgiving offered by Arthur and family. For the special intentions, for good spiritual, physical health, and safety of my family, offered by Rosie Azupardo, Cantara, and family. Special intentions offered by Botelio Bonos and family. Special intention for examination offered by Michelle Rapalio. Special intention for the fast recovery of Emma, Calius Lovendino family, and Christian Jenson Tanyada. Special intention offered by Mr. and Mrs. Marlon Ovis and family. Special intention to pass the board exam offered by Ed Luis Molo Ryan Bibal. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Francisco, by FNS Velasco. For the soul of Juan in Gloria, by Asopardo Cantara family. For the soul of Froilan, by Rosie Azopardo Cantara and family. Maria in Anaclito, by Rosario Watiwat. Jose, by Nelfali and family. Joel and Lilia, by Flor Alvarado and family. Emmanuel, Dalisay, Dominador, and Felicitas, by Jelly Martinez family. Bonifacio, Biniranda, offered by Emilita Miranda and family. For the soul of Nicolas Florentina, death anniversary, offered by Padero and Perez family. For the soul of Crispin, Belma, offered by Cynthia Oreste. For the soul of Placido and Socorro, offered by Lourdes Cabrido.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpoon. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirag na. Dakulang biyayang pangako niya, Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na ba, kanaki asin ka Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Miyerkules, daw na ipinapanungod niya to sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Health. Kaya sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa, sarong pamilya, magdulok po kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Asin mag-umaw sa mahal na Diyos, magpasalamat sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil sa tabang asin pamibi ni Virgen Maria, ina nindanay na pagtabang. Ngunyan midbidunta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tangaling magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, pasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Kristo maherak ka, Kristo maherak ka, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami maghumari ka sa imong familia, asin magkanigong magdulok tanganing nagdara kan biyaya nin pagtubod sa sainda, sa kagawasan magwaras ka kandaing sagpod na kahirasan, sa pagkabuhay liwat, nin sa imong bugtong na aki, huli kay Hesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An inot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkaigwanin dakulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, pwera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea asin sa Samaria. Si Esteban ilinubong ni nagkapirang mga taong makijos, asin sa indang pinagtangisan nin makuri. Alagad si Saulo nagpuon ng magpasakit sa simbahan. Naglaog sa mga harong, mga lalaki asin babae, ginuyod asin ilinaog sa bilangguan. An mga nagkawararak nagbalangibog kan marahay na bareta. Si Felipe naglugsot sa banwa nin Samaria,
asin si Kristo sa iyang ihinulit sa inda. Ang mga tao sararo sa paghinanyog sa mga hulit ni Pilipi. Hulit na hiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginibo. Sa kadakol ng mga tao, pinaluwas ang mga marumupot na espiritu na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay na rahay. An banwa na pano nin kaugmahan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Maugmang magkurahaw sa Diyos ang bilog na kinaaban. Awiton ang kaumawanin sa iyang mamurawayon na ngaran. Ipagrukyawan sa iyang kaumawan asin kamurawayan. Magsabi sa kagurangnan, makangangalas ang sa imong mga gibo. Ang bilog na daga nagkurahaw sa Diyos na kaugmahan. Ang bilog na daga magsamba asin mag-awit nin kaumawan sa imo. Awitan nin kaumawan an sa imong ngaran. Madya, asin hilngaan mga gibo nin Diyos. Mga ngangalasan na ginibo niya sa tahaw nin katawuhan. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang dagat ginibo niyang mamarang daga, asin nangagpakadakit sinda sa salog. Kaya magugma kita dyan sa iya. Sa kapangyarihan magahadi siya sagkod paman. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo tindog po. Ang kagurangan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, Ako ang tinapay nin buhay. Ang minadulok sa ko, dai maguguto. Ang minatubod sa ko, dai mapapaha, sagpod paman. Alagad kamo, siring sa sinabi ko, dai minatubod minsan nakahiling. Ang gabos na itinaos ako ka na madulok sa ko, asinan minadulok sa ko, dai ko isisikwal. Hulita ako naghilig hali sa langit, bako tagibuhon ko an sa kong kabutan, kundi ang kabutan ni nagsugo sa ko. Ini an sa iyang kabutan, na dai mawara, an itinao niya sa ko, kundi sa kong buhayon sa huring aldaw. Kabutanin sa kong ama, na an minamidbid sa aki, asin minatubod sa iya, magkakaigwanin buhay na daing kasagporan asin inibubuhayon ko sa huring aldaw. Nga tugang kong namumutan ang marahay na bareta kan sa tong kagurang na. Kagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Smile. Ang iba sa Indoan pandok gari na sa Biyernes Santo pa. Mga aki na kita kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaya magayon na you wear a smile on your faces. Yan. Sige daw po. O, tawi daw nin magayon na smilean sa imong kataid. Sabay pagirumdum day magturog siya ne. Sinabi ko po sa inyo kang Lunes na puon kang Lunes hanggang po ini Sabado, we will be hearing about the bread of life discourse from the very same chapter kang sarong ebanghelyo, ang ebanghelyo po ni San Juan. Kasi iyon ang preparasyon para sa maabot na selebrasyon ta po sa Sunday. Ano nga ning isa-celebrar ta sa Sunday? Good Shepherd Sunday. Ngunyan, padagos niya itong madadangog, puon kan Lunes hanggang ini Sabado ang Bread of Life Discourse. Ang ebanghelyo, halik ki San Juan, chapter 6, manunungod sa tinapay nin buhay na iyoan sa tuyang kagurangnan. Kaya ngunyan, dahil po kita magngalas
sa enot na mga tataramon digdi sa Ebanghelyo na nagsasabi mismo si Kristo sa satuya, ako ang tinapay nin buhay, ang minadulok sako, daina magugutom. Ang minatubod sako, daina mapapaha sagpod paman. Ano ang tinatao kaining impresyon as in ideya sa satuya? He was talking about the Eucharist itself. Ining Santa Misa na satuya pong ipinagseselebrar sarong dakulang regalo na itinaupo sa tuya kan sa tuyang kagurangnan na kung sain maako ta, may seselebrar niya to ang tinapay nin buhay na iyo mismo ang sa tuyang kagurangan. Let's try to go back to the basic. Ang Santa Misa po, aram niya to padagos, may duwang importanteng parte ini. Nag-enot kayan is liturgy of the word. Itong pinunan ta kasubago, pagdangog kan mga tataramon, pagproklamar kan tataramon ni Diyos. Ang pangduwang parte is liturgy of the Eucharist. Digdingo na kita sa saro, hilingon ta daw kung paano ta na-apresyar asin napapahalagahan ini. Kung isipon, dakulon kitang tuom na ibang bagay. Pero pag manunungod sa tataramon ng Diyos, maluya kita. Kaya araram tabaga kung sisay nagtaram kay ito na mga tataramon sa pelikula. So sinabi ni Sherry Hill, you are nothing, second-rate, copycat, trying hard. Aram-aram ta ito na sinabi ito ni Sherry Hill. Pag saro nagsermon ako, inapot ko sa mga tao. Aber daw ya ako, sisay nagtaram kay ni sa Biblia. Nagsabi na, kagurangnan, tugutin na sa imong surugoon, magadana, tanahiling ko na ang kaligtasan. Sisay. Si Simeon bako, during the presentation. Pero mas aram tapas sinabi ni Sharon kay Gabi Concepcion na ayokong maging number 1. Kasi pag may number 1, may number 2. Pag may number 2, may number 3. I want to be your only one. Yan. Ayan. We can possibly rattle off with many movie lines than with biblical passages. Ibig sabihin, maluya ang pagpahalaga ta sa tataramon ng Diyos. Kaya paglaog baga sa misa, enot na babasahon, may nakapiyong na. Enot na pagkapadungkal. Nagtuturutabyo na ang payo. Ikaduwang babasahon, lalo na. Lalo pag abot sa homily, nakapiyong na. Pero may ko baga kamo tigre-remind day po magparapiyong habang nagmimisa tabaan, madagusan kamo. Dahil na kamo makamuklat. Ibig sabihin, dahil ta po napapahalagahan palan. Ining dakulaon na regalo na itinao sa tuya kan sa tuyag kagurangan na kung saan ino-ofrecer niya po sa iyang sarili bilang tinapay nin buhay na dapat niya itong akuon. Tansisay man na umako. Anong sabi digdi? Daina magugutom. Ang sisay man na magtubod, daina nung ka mapapaha. Ikaduwang parte, ano po ining ikaduwang parte? Liturgy of the Eucharist. Ang misa, iyon ang kapanoan kan panuga ni Kristo na ako danay nayaon makakaibahan nindo. Ang Santa Misa, iyo kung sain si Kristo itinatao niya sa tuyaan sa iyang hawak asin dugo bilang tinapay nin buhay. Tanganing inian magpagirumdum sa tuya kan sa iyang sabihon ta lasting presence. Maski pa yaon na siya nagbalik sa Ama, alagad sa paagi kay ning selebrasyon kay Eucharistia, padagos po niyato siyang nakakaibahan. Ang problema, na-appreciate daw po ini. Naugma daw kita pag kita nagsisimba. Do we really give the Lord the proper reverence and respect? Enot, paglaog pa sa simbahan, dahil lamang nag-greet sa kagurang na namanguros na tama. Ang iba sa tuya na hihiling ko, nangunguros, gari naghidali.
Ang iba nga ni naglalaog sa simbahan, sa totoo lang po. Makamundoon bagang niya na panahon dahil kay ining cellphone. Imbes na magluhod tulos, ang enot nagigibuhon, ma-selfie. Minsan nasa laog kang simbahan, magayman ko ta ang cellphone, pero habang nagmimisas, hindi tananggan na iiwasan na simbagon o maghiling kan sa tuyang mga cellphones. Ibaga po, and some would even dress provocatively. Kaya sabi kan ibang mga parasimba, minsan ngaya padre, abo ko narugod ngaya magsimba ta, mas nagtakasala ngaya ko. Taan mga naglalaog ngaya minsan sa simbahan, o kung minabarado ngaya, silag na ang kalag. So let's try to reflect on all this. How do we really appreciate ining regalo kan tinapay nin buhay sa sato? Kasi ngunyan minapresentar si Kristo bilang tinapay nin buhay. Let us try to appreciate and live the Eucharist sa satuya pong buhay. Let us not be satisfied with ordinary and plain food. Mabasog man lugod kita bako sa nakan ordinaryong pagkaon. Alagad ining tinapay nin buhay na itinataos sa tuya, tanganing maging sa tuyang pagkaon na dai napapara. Digdi na kita sa sigurado. Kaya sisay man na minadulok sa iya, dai magugutom. Ang sisay man na minatubod sa iya, dai mapapaha, sagpod pa man. So ano pa po ang tigahalata? Ipahiling ta na ang satuya pong apresasyon asin pasalamat sa dakulaon na regalo na itinaos sa tuya kan sa tuya kagurang na. Amen? Singaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko, hasidan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na Kagurangnan, namimibi kami, warasan na kami danay na mag-ugma, hulikan mga misteryo Pascual, tanganing padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilanin kaugmahan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat matalo sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ulit sa pagkarumpag, kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos, sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan,
Daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan. Diyos Diyos nin mga hukbo, ang langit na sindaga, sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanala kanambuon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakankay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanyaman kan kalis, sa sinsagilaray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo o kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit a sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngarang kang kagurangnan. Usana sa kaitasan. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, tangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalogon, heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong, magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian buot mo sa daga ninisiring sa langit, an samong kakanon sorwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog,
Sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami ning katuninongan. Mga tugang, uya, an kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan inanyugaan sa mong mga pamibi, tanganing anurog kabanal na hunglunan, kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras nin mga kaugmahan sagkod paman, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo gabos, sa mga naglingkod sa altar, sa mga sponsors kan sa tuyang misa. Thank you very much po sa inyo. Ang kagurangnan mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonal lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin mahera ko na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you and good morning. Happy birthday po sa mga nagsaselebrar mo niyan kan sa indang kumpleanyo.